E ngā manu ti ori o te wao mō korea no te mihi. Nā te hia o te kāwanatanga ki te muku i te tiriti o Waitangi i te ture hokorawa, i korikori ai ngā tani whā i roto i ora taurua. Nā wai rā ka hākiri ake ngā taringa o ngā tipua e whakaariaritia nei i te whakaweti a te rōpū toranga pū Māori kia wehe atu i te kāwanatanga. I nāia nei kua maunu mai rātou i o rātou nā rua. I te tono a te kaunihera Māori ki te rōpū whakamana i te tiriti mo te mana o te wai. Anei a Roy Hananuri. Kei awai te mana ki o tātou wai. Tērā pea kei te ingoa o te wai Māori, te tīmatanga mai o tētihi pakanga mō ngā tika ka puta i te tiriti o Waitangi. Ke oti te wānanga, te whakawā e te traipinara. Mena ka taka ki a rātou, koina. Mena ka taka mai ki a mātou, koina. I te rānei ka whakatakotori ai ngā roia o te kaunihera Māori i tā rātou tono whakahe ki mua i te aroaro o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Māori Council take their own counsel in that regard. In terms of Te Rawa saying, well, Māori should go to court. Well, anyone can go to court, but court over what? The key point here is that the government has infuriated not only Māori but all New Zealanders about the asset sales. Ko te rā tuatahi tēnei o te hui a te rōpū reipa ki rō whare pāre mata. E ai ki te mema mō Waikato Tainui, kei te noho rangirua te Pāti Māori. Kei runga te kōrero kei raro te pahupahu mo tēnei kaupapa. Mena e hihiana te Pāti Māori te tutuki a rātou nei wero ki te kāwanatanga. Kia kaha. I tīmata tēnei kaupapa ki te hia o te kāwanatanga, ki te ukui i te wahanga tuaiwa o te ture rawa a te kāwanatanga. Engari kōwai ka mōhio ka tau kiwhea a pōpō. The general treaty clause, similar to Section 9, would not be appropriate for the mixed ownership model, but we are committed to some other clause. Kia wehe atu rātou i te Pāti Ngāhinara. A tēnā pea kua kitea nā hinara karekau he hoa Māori hei awhi a rātou. Hei a pōpō ka tū te hui whakawhitiwhiti kōrero tuatahi me ngā iwi Māori ki rotorua. Roy Hananuri, Te Karere.